Ankubatangira ntekanda Tujarike Julius Kyomuhendo nigagange ntamulisa kando mwehawa mole mpako yanga moti mebale muno bakutonda hona hali mukali munsi za heru kata Saudi Arabia Jordani Dubai hona halo kalisa mu Bungereza bali mu America nyona bakutuhondera Kitara TV kwenda kuba nimba simani bagamati mwebale muno kuba ne mutuhondera kasumike nyini kanu abali munyamaza mbaganze za bunyoroka gadikibale akakumiro bulisa kikube kiryandongo bulisa hoi mahanu masindi nywena kwenda kuba nimba tangira ntekanda Tujarike mwebale muno omwihwa wabamoli ntahire muno ntekani zenu kuba tubazabaza muna abasajja n'abakazi abakolera mu kichoka kinu tuli kinubi mu kichoka kinu tukwenda kuba tubazabaza mu n'abakazi abali mu kichoka kinu n'abasajja abali mu kichoka kinu tusobole kuba tukenga ebintu bilingo bikubra nyikiriza honda mukiyeho aye agondeze halieti honda munente kanza zaitu nikiza ndamukiye ho mukonyezi Deriki kusemerwa Christine tusime Ivirini Mbazira Moti Nyakairo Steven ka Yesu kaisiki tusabe Harrisoni n'abandi bayingi muno ansabutaba marayi baitu sometimes nyenda kusoma batito so that I appreciate you abokuba ninye mutufere kine kituli senga kitali nito indikitali singa kitali ninywe twakubaire kine kituli ku rant ya reading online platform akasomekano kenyindi ku rugatu atandikire ha Kitara TV nkongera kubayijukiza leto kalonga kawo ina business yo kwenda kutera abantu maiso ina ekyo kwenda kuranga naitwa Kitara TV ijana tutuba tusoro kwa abantu kuranga business yawe tungaba customer osobolo kuba notunga abantu abembaganza abakubani baguraho ebintu byawo abakubande batunga services zawe ha Kitara TV kwena kora twikira namba yesimu 07899295 jakuba inaitwa wa Kitara TV anda kwenda kujukisona ba Kitara Media bano bakolera videography na photography amikoro yawo yo ina mukoro kigwina agukwe taxi bisani na video au ina kubunga au ina wedding au ina introduction au ina birthday party au ina mukorogono gukwe taga wanu itaga bisani na video ikira ba Kitara Media arona abantu just okwetaga photoshoot zino photoshoot za ba bridegroom zini za baby shower aba Kitara Media bano bajja kuba ne bakolera ebisane ebirungi bayikira namba yesimu 07899295 ojja kuba obaina aba Kitara Media yes unkolera mukayikuru ndozirenu akuchumba kanu atikanu esane kuba yezinga hege muntu bakuba nagigura 25 ya 25 kabutito muno buhimba kusabu barakandole aro buhimba kamu bubiri busatu buna eminimba embirire ira obanze kuli ebihimba iwa amabara gawo Vanessa kandi erindi kunihira business ye kurubatete business ekurubatete etyo ba customer bakuzoka mpora omazire busumi kino koleno business miezi mwenda okyale mudyaka toka gimazire mu kasumi karaira ati giyo ikaranga ko botura orugiranga kuto mu bichoka bino henini mo no pangisa yenyine omusajja arati alikoro ati kwenda kenga ugambire niyo Vanessa obagamba omukazi ali pregnant babani bamanyisaki tugezenka kekaja kagamba oli Vanessa oli pregnant kuba ni manyisaki chikubanki okuba no manyisa ngutinkate noho na musajja wena oba ni koraki nkuja Vanessa oli pregnant kuba ni manyisaki atika na banzoli ndio bokuba no mpavu zangu ndi iwo kubombo ino tangu ndi pregnant nyonkubo ina anti nikagambo li pregnant kuba manyisizeki ondo se yabula just story iwo kuba manyisizeki I'm sorry ramuki abantu bonka babiri tandika no musajja wa muramukiyo ndamukizo omusajja wange amanyirwe nkabaguma Amosi Doni Hoima City nyaramukya sister wange Shilati akusembayo daddy wange omweza bya Ruhanga bakusayiba kuzaranka kiziranfu ali muherezo nanka musajja ejo radio kiyo kuliriza Abaireki na binu byawo ati binuzi ati mu bisuburanka bino tusobora mu butale bukwawukana usanga abantu busubura 44 tro na 44 tro musubura yes tusubura butunguro bwo bukotokoto hati kana kavera ko muchungwa kezinga
Korukumirukumi. Korukumirukumi. Yes. Iyo amabara gawo niwo. Banyita Inembabazi Lawrence Kidomole. Owebinyanya. Niwo Kidomole. Webinyanya nyanya. Webinyanya nyanya. Enyanya zo nanka sazi ne bafu yezinga. A box eri amitwaro omukaga n'omusanju. Iyo niyo subura. Nsobora kimwe mu bwingi. Osobora tizijunda usakazi maziro. Mbanzi maziro ogamba bita akasente tikakanyakanya muniki. Ati nko mu wiki emu osakutunda bafu nkazinga. Otunzire kurungi. Bafu nka 25. 25 wiki emu. 7 days. Abananka abasite kanso tibakubahoza hano. Batoza batwara kubikuba abo. Ati nkanu bakusaba impozanka isente zinga. Bulunako sasula 10 buli lunako. Niye mitwale 3 omwezi. Akuba no bahaya bakwa nize sente zombeka ndizo kombeke town yaitu. Tibabitu batubala magezi bali abulia. Ndi town tokura bombekere nanke ngudu ogamba amabara niwo. Niyo we Kidomole. Kidomole baitu kandiriri yenyini. Ndire rindi. Yabara gaiko nyine banyita de Santos Kidomole owebinyanya nyanya. De Santos Kidomole owebinyanya. Yes owebinyanya nyanya. Omukazi bo muroroka gamba nti ali pregnant. Oba abaliki oba no Maisaki. Akuba nenda kutwala enda. No mugamba aliki? Ali pregnant. Aramukyaba kyali bankabasatu. Ndamukizo bakyali bange bona abebidomole bona nkanyowe. Abakutoza akasente abakuiriba. Bongere mu amaini okuiriba n'okutoza sente. Kutoza amataga abaana. Abakusemba ibona ndamukize bakyali bange bona ba Manchester United. Nanyonda mukiyawo. Tete kwagire mabara. Ndamukiyawo ramukyawo ndio musajja Julius Kyomwendo. Kanda mukiyo abandi kanda mukiyo honu akusika chapati. Yati iwe chapati kozikeze mundu zezinga zingazini. Zinu. Baitu ntito muno. Amabaragawo. Amabaragawo. Ayebare jiribati. Webale kuchapa. Ebintu bikugenda bitano haloli. Ebintu. Kansoni yekira tuzoganya mwana. Ndiyo muina kusasula license. Ate license kandi ati. Batubinga bubinga tebakatusabagala license. Tibenda mukolere hano. Kimasa hano mukolero ni muibirira. Kandi ati tibaina hali batuteira ali tulakolera. Batubinga ati tuliyenga tugaruka harugudo kutero uteyemo. Iyo mazire busumiki oli hano. A street hano. Maziro myezi nkesatu. Myezi nkesatu tokagenzere harayira mu. Ogamba amabara niwo. Ebale jiribati. Nkwendo ngambire mbayi nimpabuza bali. Obagamba omukazi ali pregnant baba ni Bamashaki. Abayinenda. Ramukiona yapo abantu bankabasatu. Bona bakakora business yange ne bonkutekaho. Engano ukanda boxing kazinga akirukyo. Kanda ukabubiri busatu. Bubiri. Ati emweru gamuchapati nkazinga. Ndiamwe 18. Chapati 18 zonka. Zonka. Nigo mtwaro 18. Iyo yezinga ibox. Eba yakasanju simisimi yakasanju makara goro 10. Akakushikeze chapati. Eza kushike chapati 18. Akuduka. Okose simisimi iyo yakasanju. Kushike chapati 18. Iyo gagulo galete nkukolere. Bunda kusabage 12. Ati zindawo. Ati enganera aberi yezinga ogambe yakasanju. Yakasanju baite zikurugama hakurugama chapati 18. Ati okubuta kosezeru 10 mutwaro 10. Okuba nogoba otugeze esiringisi nka 10 zonka. Oja kuteka empoza yo 10 haliruwe baki. Kale kankanda mukiyo nabandi. Mbabo inage mugaruize muno kandi tuli babe muno mumali tukutera butere kikayize kiyo muramusangire kiyefera tikiri kiyefera baitu kandi bokuba no romtindo gwa Liverpool gwe bayiroga tuize tuli bakambwe muno mipire satu yonegi tumaze turakutera tuize tuli bakambwe muno basabiro gugaruka mugaruza hoki tugyagaruza West Ham katubalini nawe tugya ku muteye 5-0 kandi eno niye echance yetu etwina ekusemba yo kutwara Premier League Cup
niye chance tusigalize amabara gawe batatu mine job baroba gambe enjoje enankeje enjoje tembera iguru kurungi muno etembere bwire mutekiarugayo yaha bajaba hanurayo kamaze tumira abachali bangano hano kinobe abojo bange bachali bange ba classic buchano abojo bavuga nabo emoroka ba boda boda bona bachali banga abo bona kubatumira baje vuga boda nanyo mvuga moroka ezigenda Kampala ezigaruka hoima kiongo kaba at the first the starting kaba muvugi wa boda boda bachali bange bona kurungi muno kandi ati ngenda idale linde likizirale akwati nabwire buno ngia kuikara tebo kandi ati enjojo beka kuikara yeikali obagambo mukazi ali pregnant baba ni mama Isaki obagambo mukazi ali pregnant mukazi ali pregnant abatwa irenda nibona bagamba aliki ali pregnant ogamba amabara ni woha amabara ni nyoto mine job kinobi ndi mukazi wa kinobi kalosibeko baba ni baba classic butcher bana ba classic butcher kambara mukiyo ekikuru aroba bakangamba enyama ro muzirazaho aba classic butcher yin osibirota onu nkubaza no ono Kasozi Brian iwo koraki ndindiro hano omulindiro batamuiba ekiro mbanyenda kaguze ekiro yenyama njagi kaguze ogwo abakazi abachumba Brian bikuru batabiti kurungi mpora tuli byokora mulimo nyo mvuga pikipiki mvuga boda stage yanka ayana no nyen hati ngwendo ngambire wa mamba ininga kuza wa senoli omukazi obagamba ali pregnant babandi mama Isaki mukazi ainenda ira muki abantu bonka basatu ndamukizo maiko wange chali wange na asaba boy na nyina nyoa amoti kitoki onu bamwita watempa koi atenyi onu nu atenyi janka guze wama iwa atenyi ekiro yenyama yesente zingasa hazina yegumu isatu abakasajja bakyagule njagaruka okirasi kibucha apsibirota atenyi kurungikande yangamoti bikurubata mpora omwana katakagarukira isomero omwana nakamara sinia yakana bigaruka ba wiki kwiki yego ojja kufuna zinga janka guze ojja kufuna yuzinga okutekeza ajja kutunga zinga akaikaliriranka Hilltop. Mayasa kutunga first grade. Gifuna. Ojja mutwara mu institute agenda mu A-level. Hati. Mbaini nkaguzogo babani bagambo mukazi ali pregnant babani mama Isaki. Maiso mukazi ainenda. Ano maziro busumikya business ano. Myaka mukaga. Kairo nyingi muno. Bikatira mu kyabantu bonka basatu bakastoma bawe na buruganda rwa bakola mutima. Kuramukya bakasitama bange bona bakinubi hanu ndamke muhara wange bamweta yebale pisi ali Isaka Mushenyi ndamke na mtabana wange bamweta Jeremiah ndamke na sister wange bamweta Sawa Florence na abantu babulisa bona oli wabulisa oli wakwa mugi ebintu biriho biri bitya bintu biro kurungi jankura mukyo ensu ziri owayiserere Suzili zina oi zinene osibiri iyo na urugungo rumanye nyamanya runyoro urukando rugungo so how are you? I'm fine. You a vacuist? Yes. How many aggregates can we expect from you? 20. 20. Why not 80? According to you, so things were hard, yeah? No, they are just there. Yeah, that's why you're expecting 20. Yes. Which subject do you think you're going to fail? According to you? Chemistry. Chemistry. Ati okwenda kusoma ki? No, benera kusoma usawo cyangwa chemistry njageka usawo chemistry no gyagigwa chemistry biology baje njonga njagika muno ramukiya abasomesa bakulya mutima bakusomeseze kurungi kuramkiya first of all kuramkiya dadi wange na waka teacher wange kuramkiya teacher wange bona ba science abakira nimbo wakone science nzo manyire muno akusemba kuramkiya abasomesa bange bali nanka mtaune tsezoko ati de kankusabeyo obahereze yakazina obuzino bukunyumira gabiro bino akunyumira akazina
ntwala abana isomero. Batwala abana isomero. Kasita mami ngu natenya hulire. Ajja kusomesa ku. Class kibucha. Ekya mahipsi. Ekya mahipso sebirota. Jangu kwatireho hano wamaki amahipsi. Ni kwatako zere. Muzei. Oli wa mukozi wano? Yego. Ebikurubata bitu. Ampora tu. Bata numba gro chapati eti mukamba. Kakawewero muno. Akabiri katito. Size niyo. Akati akabiri katito. Omanyire engano nayo bagisera. Sakuteka muntu ni ndora no wakuli. Size engano bagisera muno. Oli mukagwize. Nanka pakiti engano mugiya mu chapati singa. Pakiti engano. Tukiragia mu 18 19 Aha. Ate gino success esimisimi yezinga. Pakiti yengano. Pakiti yengano. Nka afulita. Afulita. Yeah. Niyo yezinga hege simisimi. Iwa ya siringi 13.5. 13.5. Ani Kumanyisa atoro ewe chapati 18 gumukanana ozitaireho siringi mutwaro. Na makara nkage 10 nkage 10 nkayibiri. Nkage 12. Adugumuka 12. Ogobero kakaga. Mukora sente. Of course. Aba machapati mukora sente. Yeah, niko kikali baitukane era muntu goba nokura business so ina kukora orolent of nema kagoba. Ati nka kiro kimuno nanka packaging kazinga. Katoni nkemu nekichweka. Katoni. Nkemu nekichweka. Ati mbai ninkaguza bali ninyenda bangamba omuntu bogamba nko musiki omusangira mga mushoga ali pregnant oba no manisaki. Mushoga ali pregnant. Aba inenda. Ati ali pregnant. Lero question yawe ekubuzabuza muno. Omusikyo gabali kibogamba mushola ali pregnant. Aba inenda. Eri mu omwana tali enda yo muntu just kube etyo enda baitu pregnant. Kikigamu ky'orujungu. Ramukyawo bachali ba of course tinsa kweba kuramukyawo chali wange niko jo nawe nkaito hali. Ono niko. Ogo niko chali wange okora nawe. Akusemba yo kusakuramukia uri chadi muntu wange muno chali wange niko tukazibonga ali ruguru ali mu nkaito hala atonde nkaito watonde nkaito atonde nkaito kala kusemba yo akusemba yo tinsa kweba kuramukia bosi wange hano kanda kumba imanyire tojja kweba kuramukia hao akasikikawo kaisikikanye obo bali mazimba nyino omu muramukiyo mukuramukia Rozi atoki wange kiri ateta kugonza muno. Kiki Rose kiki kyomwenda. Her general appearance. She's beautiful. Sure. What about the character? Buli kimu. Ali unique mbuli kimu kyaye kyono. Ati bukakera kanye kyakara Rose akakuchawa akakuleka. Ekyo tinki nihira. Biba mbaito tinki nihireke. Tatyo kinihira? Tinki nihira. Kumanyisa kyo kinihira. Mwesiga muno na nywa trustinga ne bitu ekora byona atula buli muntu na yesiga mugenzi we. Kale tugezoka mukwatagano omusajja Rose. Eyo bibamu kumuganyira nko omuntu. No muganyira? No sigala no mwenda nka Rose. Of course. Nayo bakubaikirize. Baitu bakubachire magene nko omuntu agenda atyo. Andekeo baitu arebi ntakunira. Oja muswera obajjasi. Ebyo byaitu babiri. Ya byanyi babiri. Ati muraganize kyo kumwendeza kyo mugamu Rose. Kumugondeze birungi byonkala kaloko hona. Aikala kimanyire nywenda bwaye kan toyenda tomuto muchitingao baitu nankaye koli wa amani Yesu kyala atekaliza tujarike tukyali Kitara TV mzee okwehamu mpaka jiko nkakamu kinu kyezinga kyoro 10 okusaka kumaro kyezinga ngero 10 ngeke komara kyoro 10 ke komara ndan kongere bakongere 12 kimu kyo deka kuswara omukuli ati baswara kuswara kubamu amabaraga Simpson wabiona okuvugira stage yanka ndi wakikube yarugire kikube msenta hawe nyine kikube nyine msenta byo bikurubata bit birungi tinsamu nsonga yo nerum ogambe ni wa mabaraga wabiona Simpson abangi banyita kansala wa bayus niwe kansala wa bayus oko bakakukoma batankumbati bakambo busigwa bakabuko bagamba niwe kansala hato baba ni bagamba mukazi ali pregnant baba ni bamanyisaki ainenda niwe kansala atira muki haba kikuba bakutere mo bwesige kuba na mukizaba boda bagenzi bange bojo bange barumo gikarama akuoga wa mami wange ka Elizabeth Adieri
na matabani wange Michael Mkonyezi. Basaba akaruru. Nkubasaba akaruru tuwe kuja mu 2026. Kaba yusi Kigora Ward Kikube Town Council. Atiketi. Ye narem. Narem. Ya yelo. Kalosi be kurungi. Amin. Aha olistede mzee. Bikurubata bita. Ekyo kanikinyirira kusinga ekyole kyo mugulizi. Mami osibirota. Mami osibirota. Mami nkura mukya osibirota. Osibirota. Kankule ko oli akantu kawe utafaayo ntakuseka akamiro kaswara okakwatibwa ensoni. Abenyanya musibire muta. Zinu kamusazi parkingire zinu. Ati owa kutunda hano. Nuwa yeserekero ko mundoko. Oli ogwa joine Pepsi osebirota. Oli stede amabara gawo. Kimanyira mabara gange. Tomanyira mabara gawo. Ebga kwa kweba. Abakiba gakwebera. Obongo bawo bwebwa muno. Iwo oli wanka. Ndi wa Masende. Masende kule? Masende okora mulimo. Nyizirano kukora mulimo. Kutoza mulimo? Okutoza mulimo? Nkukora. Okorera nka? Hali. Okora mulimo kyali? Ya popcorn. Okusika emberenge? Kutunda. Okutunda? Nokuziseko zimanyire? Kwa. Bakusikira ni bakuwa? Bikurubata bita? Bikurubata kurungi. Bikurubata kurungi? Masindo ikara kichoka kienyini? Natonzi hao. Natonzi. Natongo? Katugu. Katugu hatu? Obagambo mukazi ali pregnant baba ni mamanisaki? Obagambo mukazi ali pregnant baba ni mamanisaki? Timanyire ebyo. Timanyire ebyo. Tobimanyire? Ramuki abanye bantu bawo nkababiri. Ndamurike munywane wange Vincent. Endi Francis. Gerardo. Mba mazirao. Kazina kyaka kunyumira nkabaterere nkabaye. Akazina. Gafik for meka nasiba. Mba kagenda katako. Kamata chini. Kamata chini. Katuziniremo. Egyo male. Tinsobora kubizina aho. Toka kenga. Akagamba bwe paba. Muntu ne mara nkufuna bwe paba. Katuziniremo aho. Boire. Mbuzire. Abako mwije mufune line za Airtel za busa mwije nendanga muntu zanyu. Amabara gawo. Amabara ni nyotizai. Akagamba katako. Mwije mfune line za Airtel za busa mwije nendanga muntu zanyu. Banzo kakendeze otubaze. Amabara gawo. Ni nyo mutegeki dizai. Mutegeki. Bikurubata biti. Kurungi. Iyo hano kwandika bwandika line. I'm just registering Airtel lines. Airtel lines. Bikurubata biti. Kurungi. Hano maziro obusumiki no chapa. Guno mwaka gwa katano. Oli hano? Yes. Utaka furukao? Covid ya kubanza kansanga hano ne yakagege biona. Baitu bagamba mu kuandika ne line za basuma. Zabasuma nyoti nkazi handikaga yes balimu boti nyoti nkazi handikaga. Kati nkajaga nkakuwa yaka sente nkagamba mpandikire line. Ebyo timbikora kandi bayija. Timbikora bayija kandi muno. Bo bayija. Bagambo. Nimbagambe timbikora if you want a line jana ID yawe. Baba batena sente zikumara. Ota. Baba nibenda kuha sente nkazinga. Katika ningo barajana sente barakuwazinga. 2,000, 5,000 nizaba tinyebyo timbikora. Kwa nyongora amazima if you want a line jana muntu yabo kubota ina ID like yabuzire get your friend ajja kusalisizo boko siga nawe namwezi. Ati binu byo mufuna muta. Bira. Me as person over company. Kaiwe. Yeah, nyumba gano musara. Gwa commission, yes. Ramuki yao bantu banka basatu. Nindamukia my parent, omusajja wange, my husband. My husband, my children. Your husband omutekawo impako akiki oba mota atinka nyowenda moti. My husband achali. Achali? Yes. Mukyogo mutoro. Munyankore. Ni wamuhaira achali. Baitu ebintu beta akabisa so. Akabunga introduction ikuija this achali nyoni nyonkusaba on behalf of Banyoro for this beautiful girl pay us. It's coming. Yes. Akusembai.
My children plus my parents. Ono kino kigambo kikyoteiro kino kira t-shirt ya kino kigambo kieki. Banzo kitusomere. Banzo kitusomere kigamba kiti. Shade what? Doing shade sheet. My cat. Nenjango yao. Vyona biro vyona ndipata nabi. Amabara gao. Amabara ni nyowe Muhammad Dickson Abdukarim. Salamu alaykum. Alaikum salam wa rahmatullah. Hiyo kora mulimo. Nyomba wenyama mukinja kitokwa ne butusi za hwe. Zile kwa na mukabando kumuraka nze usalise line. Kansangira mutakusara. Tukyalize mbi kuruga mutawuni. Ozile kwa na mukabandi ogwo. Amaba kinjagi mu bana abakazi bangi obagamba ojamo henyama. Ono ni karona ne bawa. Oikara nawo utakandali mukabandi. Oikara nawo utali mukabandi. Ati mukamusajja na nyondi mukamukazi. Toikira buli muta ino wai. Mukamusajja mukamukazi. Bara taikirize gembu tokunanga. Kandi abasajja binyomu. We bali munadoza kuba ino mu convincing. Tuli hantu kunyimyanyi myam business ngeri zikurubata. Business. Ati business yawe yenyama ni ya line bikwatagananga. Buli muntu ainanga ila kama kunu kiemereire kiti na yene kama kunu kiemereire kiti. Okufuna mu achali oboine. Ono buramurura jwaire my dogs my cats. Hata sana kunyirali ikiriri. Mali akumanyiri. Muno ninye ya muhairo no kumuherezo. Teka kudupa kamba amabara niwo. Amabara ninyo Muhammad Abdukarim Dickson. Muhammad Abdukarim omuntu bubagamba atinka gamba gogo ali pregnant akubaliki. Yakuba inindi. Yakuba inindi. She's pregnant. She's pregnant. Kandi hati yakuba akuba inindi. Eramuki abantu bonka basana. Nkuramuki mukazi wange muka kandi kimanyire kimwari alive TV. Ninda mukiona bibi wange bamwita Sadik. Kazi wa kusana no mwenda nuwo bandirize. Nuwo kwenda covering akinsangire no kora. Kwa takira mu buzibu. Wagatagira ihali. Ita abasiramu turagira bakazi munana. Uri musiramu. Tokirore. Ati urali musiramu nyakukenga. Nakusemba. Akusemena na bakozi bange alibona mbaramukize. Ni wa classic butcher. Good life butcher. Good life butcher. Yeringa. Ingija murabira haila kote. Ekota yenyama nchagitunga. Akota yenyama boija mtu naitu kuguza. Zinga. Isatu bitano. Half kilo. Kakaga bitano ekile mu mtwalo gumune 13. Mbayimanyire kota yisatu bitano kai muko nubisera. Ya bei ni. Wani mwenda giremesa. Bei ni ate isatu bitano. Hoteli bwa basent. Abaina sent. Abaina sent. Kalo sibe kurungi kila siki o good life butcher. Hanu Smaka Investments Hoima City. Hanu mukora biki. Mukusiba isoke. Onu Joshua Mumanyiri amabara gawo. Banzo leke kuliyo bazona nyo. Amabara gawo. Alitoa masa. Bazaona amasa. Alitoa masa. Alitoa musa. Mase. Oli mwekazi wanga. Kiri abana. Kiri abana. Ni hao. Ko lizara bakabali. Ni babo. Kiri abana. Bikurubata bita kiri abana. Tugenda mpora. Yagiye sangibwanka. Mparoko nukuno. Ni babali abana. Ni tubalia. Babali abana byenye. Nayo kusiba isoke. Kusiba isoke. Kwega oboli manyira. Ndi manyira. Isoke kiri okweka kasabyo maye kusiba. Ndige dread customer ngo gwaho. Niwo nasibe customer. Tukumusiba. Katanyumire. Aja kunyuma takaho yire kisani nawo kikuija nkikiro ha. Dino isoke bali tabite bya kusiba. Bila dreads. No bya kozesebe. Kinki. Baita kinki. Ati umusibira sente ngazinga. 15 2 kisigikiro cyo. So bino kabyegira. So sanga 25. Ukabyegira nkabiri. Omukuru Joshono. No yakwegeseza. Joshua muyaye. Akakwegesa kurungi. Ati kandi kambi manyire. Banzo ngambiro bagambo mukazi ali pregnant babade bamanyisake. Inendera. Joshua ni wakuibiri. Era kuba inende. Utakimanyire. Ngukimanya. Akuba inende bamutwekere. Kaguze ki? Kwa genda mwajosha. Iyo wamosi birota. Kanu kamashini kikokozesa kanu. Kana kamashini.
Kakole emiguwa. Kakole emiguwa. Banzo kakozesa mtrol. Tola katini. Tola katini. Nkatina ante. Osakure tokeno kairuka. Ati baketa bata mu rujungu kano. Machine. Machine. Machine yaki. Yo kusiba dreads. Banzo ki describing mu rujungu bagamba describe this one in English. Banzo kayihewo. Kwa kankole emilimo yange kora ninkola. Banzo kutoka kakuta sound mu kamera. Ka describing mu rujungu kano. Ka describing. Bagambe describe this one kakoraki. This is a machine. Machine yaki. It is used to plate. Niye nesibe iso. Etaroho tokusa kusibe emiguwa egyo. Naye oli wakiri abana? Yes. Oli wakiri abana? Amabaraka. Asaba Florence. Asaba Florence. Ramuki abanywani bamuka basatu. Abanywani bange basatu. Nkuramukiyo dadi wange, nindamukiyo mami wange na brother wange. Bahereza akazina kakulya mutima ngakuterera. Toina kakula mutima kazina. Toina kazina Joshua. Osebirota. Nyosibire kulwa. Bano bona niwo kubegesa. Yego. Sange no nyaka tunda borozire wakasereka. Kandi ni sereka kali kamwe. Wandeba wakasereka. Nkako. Bikurubata bita. Bikurubata mpolampo. Binu okabikwasiza kimu. Ndi mwingi muno. Ndi mwingi. Oli professional. Munikyo beta mu rujungu. I'm a professional now. Okuzire no mulejo guteiro. No kuzara nkazara. Oina bana benga. Bana basatu na bakazi basatu. Yeshanka kuroreraho otali mwangu. Nkaba mwangu. Kyabo bakastoma abasinga kuwa birimo. Aba clients bange bali bayingiri. There are very many all the clients of the Victors in Christ Beauty House. I greet you all in the name of Jesus Christ. Ukasabira kuli buchunga. Nkyali muhereza buchunga Christian Fellowship. Kankahura ni bagambo okagwa. Tinka ikire kugwa. Abuze pastor nanka. Kaguza pastor kilo kimi na Stella baja. Bakialiyo bali bomezi. Barobanda mukize. Mbagambo abara mukize. Baragambe nyowe Julius Kyomendo Kitara TV. Kale bana. Madam, ona kusibira zinga. Tukukwasiregeira kamera otafaayo. Otafaayo. Bato nyumire. Omusajja ozimukwiremu. Ozimukwiremu eze isoke. Oli kurungi. Akairo genda nka. Ogena masindi. Yoli wa masindi. Kale obaramukie. Omuze. Osibirota. Hano kora mu muyindi. Amabaraga. Amabaraga nge bakonyeta baguma Robert. Baguma Robert. Bikurubata bita. Mpora niko bityo. Mpora. Imwe murugirenka. Yoli mwekazi wanka. Nze ndi mutuze bwe kiboga nenga nkolera muhoyima. Orugire kiboga nokolera hano. Yes. Kati omazire busumi kyoli hoyima. Muno mazire mu myezi mukaga. Kimasa nubo waija. Kamazire mukasumi. Hoyima okisangira oti. Hoyima ni kwetie kibuga kikulibata mpora mbera yemirimu. Kandi n'abantu binenkoragana n'abantu bagenzi babo. Ramukiyawo naye abantu banka basatu. Ndamukizeho munywani wanga Moti, Lucia na Kevin. Ato bagambo omuntu omukazi ali pregnant babani mamanyisaki. Bagambo omukazi ali pregnant bakwani bamanyisa omukazi ayinenda. Kandamukiyewo Muyindi. How are you? Come and I say hi to you. You're on live on Kitara TV. How are you? How is the business? What is the name of this business? You are putting on Promix ready mix building materials. Muyindi is here enjoying money. How are you? Fine, how are you? Kurungi. Bakweta bata. Kiza Vincent. Likurubata bita. Kurubata biti mpora. Okuchapa. Mpora. Ohimbo busonka bwingo ba cement. Bakuteiro. Nkabubiri. Bubiri. Kilo 10. Kilo 10. Ole musaidi. Ati obutaho mukoko amani ye kisajjo bogaina kurungi. Abaho mpora. Charo botaho ujwahire. Mpora muno. Baini mukaguzonu ne mugambo bagambo mukazi ali pregnant baba ne mamanyisaki. Omukazi ayinene. Ramukiyawo naye bantu bankabasatu. Ndamukizeho omukazi wange mukoko. N'abaana bange bali mukoko awo kanyuma kinobe munsene na ego. Kandamukiyawo wa monu still
Steel and tube inspired by innovations. Omukazi nyiziranu nyagamba wamo mukazi oli nyamuga mukazi ogali pregnant bani Manyisa kandi oba pregnant tutabaleze kwegeta no musaji enda kubanza kubyama na mukazi ni wabone pregnant ajora mukiya abantu bamukabasa ogameniwo ninyo musinguzi jofuri mukiya onkabasa aba mukiya baba nywani bawo bona bakora kora mukiya mama wange tindiye barusi ndamukiya na mwene waitu Mbabazi Freddy ndamukiya na bataka wakiya kamese ndaragi wali wakiya kamese ndaragi student mukusomera Kitara how are you which class senior 3 senior 3 you are in senior 3 you are live on Kitara TV. What is your name? My name is Kabahumuza Angel muri bana bayinga mu senior 3 Kitara SS 65. What is a Bunsen burner? Bunsen burner? A Bunsen burner is a laboratory equipment that burns. I mean that it can burn liquids or those things which are making for experiments. How do we call the process in which rain is formed? Evaporation. Oh, you're a smart student. Mbai nienda kaguzo ono munywani wa ukanairuka gana again. Natina kamera. Akutina kamera. Iwe ni woli sharp. Of course. Hati iwe okusoma okwenda kubaki. Okusomerera ki? Kwenda kuba wa art and design. Wa art and design. Baba ni bakora bikiye. Like they design pens. There's one like this. Pabini nebya pabini. Masa art ogimanyire. Art ogiyeka sakurungu. Hey. Ekitabu kyao kya art kiro ha ondolemo. Kale tubana lesson ya art tindi basirina. Tumbaina lesson ya art. Ramukyo kale banywani bawo nkabasatu. Ndamukizaiwe. Nyaramukana bazere banga na nyenya yeramu. Nayi wa yeramu. Bazaire bawo badinka. Halife. Kwenda kuterera na kazi na student wa makazi naki akakunyumira. Kunde kanayiwe. Kazi naki akakunyumira. Kazi nakanyumira. Kapalasu. Acidic vocals. Last chance. Hatiwe mwana ukuliza last chance amyaka yawe. Abakino ulizo sinanko. Obwekitinisi. Osebiroti. Kurunje. Amabaragawo. Ka mugisha Innocent. Oriyo mukiga nengo munyankole. Njyo mukiga. Oriyo mukiga. Oraruganka. Enduka za kabale. Za rukiga ka mwezi. Omuri hoima wamaramu emyaka ingahe? Njyo muwima njyo myaka nkikumi hati. Uri myaka nkikumi. Hoima bakwa no mukizi no mukazi. Ndiyo ni ukayisha nawe. Omukazi tenka mubwire ko kandi hiye kumubona. Uriyo mukumubona. Hati shino waba orarondo omukazi wo kushwera orendo mukazi arikwisa nanka. Ato mukazi wo kushwera no kureba ngo ayine ngesho kandi nahuririza ekiwa mugambira nakigenderaho nigiye byompo niyo kwenda nyowe. Abandi barakundaga enyishana yo mukazi bite ati enshwana yo mukazi kine shonga ekikoro kere ngo nakolereza nawurire cyo kwenda ampone mutambulira ampao abakazi bo muri hoima bo kwaineho abashangote ati abakazi bo muri hoima ekyo kubanze kimbarebereho kale tibine shonga konka mwenu ka shonga yakasente abasente zirakundwa buli mukazi munseji akasente bakukenda kale tukujya ngo nibona konka harobo kushanga muno buyayiyayi no buyayiyayi nibazirya basi nango akurya kure bino yamara kurya atambulemo utalire ha bintu bi abintu biye akobuzabuze soda chipuse nkoko kimara kumuha aja egi business era ebikutamrat ati business enu nangwanje maziremo bwire wagimara mbwire kinga akuna kugambira ngo yima kuni mazire emyaka nkikumi niyo natandikiremo konka nakora nayombeka menjo mucyaro mwitoku ndi cyankwanzi no twafurukire twarwa kabale nitwija kuno cyankwanza aho nayombeka menjo mbwenu kale hari ibintu binkozeremo ati shindenda ohereza magezi abashigaje abari muri gihoima abatarukunda gukora mirimo atamageza gunkubahereza nimba hamagezi go kugira ngo omuntu ko kubona otambulira musingirwa mukama ruhanga abonde bimuna nabikuhugura uriyo murokore njyo murokore kandi ekindi
ko kwisha mutawunomu waleke kugenda namusanyu getawuni manya kuno ali ebidongo kuno ali muziki kuno ali kinu oyina kutambula manya unisha kukora ubone kigende ndiyo ninkolere eki ngenda kupanga eki buli kimwe kikutambulire watuchira amazina gawo niwo amazina nasigara ndika mugisha Innocent mugisha Innocent ndenda kumanya omuntu obaragama uri omukyara ali pregnant baba baramanyisha ki ati omukyara amazima galigo buli muntu ayina endola ye yamuroramo konko bwo omurora niwe inagama ngwewono mulingo murozeremu kangende nono ninga kamuleke ncwamune yawo nko muntu ati tukuri kumaya ruganti ali pregnant abana manyisaki ata ompombwe yono kanda mukyohogu azwire rated next amabara gawo abanya bamule kata omaro omubiri guno tigukulemere akwaha okikorota katonda yekai yakumpa katonda yekai yakumpa katonda yakumpa iyo ukora muri bako nyonda bausa cafe Milano hali cafe Marembo cafe Milano aba bankujanta joire nkaiko mukunyikiriza ati sikikire enjura yawo zirota tede abo kujago ebya slipper enge slipper ezo tezikirize wawa mu kilabu tede naba ibisipe ebe batunda gwe kitundu bebikirize bo kwingira ade obo ozo ku kilabu ku Milano bya ngwe bulungi azire kulia sente ozo kulia sente bagamba bagayiga tibagira njwara anti soko oli mugayiga zekitofu bugaga takiraki tagira njwara ya tagira njwara ozire vere gufu yawe tuka Innocent twige ojo irota biliki yange ozo kwijo ojo sente zawe tetuku wakana wadde baitu oli bouncer na mano inamu amanyi nago mali ninago omuntu alezera obuvyo no muhimba nungu muhimba mali akawake abantu bakiro buwingi banero babukoto no bandora enge banero babukoto bali nyowe omusanga no byange uzagamba erogo nindize byange bagamba ba bouncer mukwana sikikira okwa inota unza kwiji iyo kanino kwanisa ki mani ati ukwanisa sente bigambo bigambo mali obin mina utandikota ara usangire mukazi mukazi mpapira papira nga madam nsanzo kurora mutuma gagonkozereki gunteire okunyire muno nagamba webale kale ngaba webale amagaga gabebele yonka makwaha kugonza muno ubulungi wawe endebata yawe aho nagamba yangu yatimina bwire kwenda genda kenyini cyo kungamba ako omuntu agwatana bwire awatana muramwa awatana muramwa zeko olo musiki akweze bwire bwire ubwo musiki agira ki mbaire manyiro ikira kusaba kanamba oikira soba kanamba osakugiroti takanamba kawe ndakuterera no ubwo musiki akora iki nakakuhereza kangere notandikiraho ramukiyaho mulingo mukora Milano abantu banga mulingo mukora nongiza abantu bange bona nkora naba Milano babausa batayibange mabausa nabakoze batayibange bona baramukizo nkanyowe akoye bakozesa abakozesa ibali akonde hamene lya kwasire konde libaniri manshaki ibali elyo yajeje wange azayise nyowe nyamanzara usaza mtiyana ni msaja muganda kwa ngani nakulira masindi mbwiwa masindi mbwiwa mazara mama wange ate obo naona kale kagomanyire mima yaiteno elibata muno ate namukizo mugayiga nanka mugayiga wanyi bamera bati mugayiga waitu bamukata dani muramukize muno obo mugayiga wangu ogo dani chali wange dani muramukize muno oiro dani tompa sente munywani wange timanyira bwake muzei okutunda amahuli
Uli ibyo nikimukiona kiro. Amabara gawe. Amabara gangu ya Mukama Steven. Ya Mukama Steven. Hano ukozire mazire busumi kino kolera hano. Hano mazire myaka nyingi muno ne nkolera hano. Myaka kenga. Myaka nke 5. 5. Oli hano yenyine. Mali. Ai. Kukozire sente nyingi mali. Sente nzikozere. Sente nzikozere. Ogenda no kuchakara no chakara. Ni nchakara ndi wa sente. No ziseke bagamba kusasanya. Ni sasanya. Oyo okira kasibira nkanka. Kira kasibira nka kasibira umuntu barabara bwa muntu. Barabara bwa muntu. Ikani nebyana no digiza. Mpora mpora. Obagamba nkajaga nkagamba ati ngo mukazi oli nkagamba ali pregnant nkuba ni mansaki. Ngati tokurura nkoli oli nkagamba ali pregnant nkuba ni mansaki. Akunyirira muno. Akunyirira muno. Kagamba ali pregnant. Omwana uga akunyirira muno. Ndamukya abantu bankabasatu. Ndamukya abanyoni bange bona ndamukya aba brother bange bali buli mao. Akusemba. Nkamukya ona hamuna baby ali ankenobi. Ara. Alawana umbo munyani wangu. No. No baby wao. Ibara lya yembe. Bamwita what? Bamwita baby David baby. Yeah? David baby. David baby. Ibara lya main. Ni wara. No. Ugajwe red ogo. Ajwe red. David baby. David baby. Ni wogo David baby. Hanu mukutundaki. Hanu mukutundaki. Ebyo kulya biro. David baby. Ajwaire Airtel bakungambire niwo kusinga kwana hano abaisiki. Banzo jongambire David baby. Akusinga kwana ati bwama musibire muta. Mukutunda bikibiri. Mere iwo mukutunda kinyoti nkorano. Iwo koranka. Maiswan. Hali iwo korabiki. Obairo mai. Wazire kuba nyumisiriza. Nyumisirizono. Msenya wangu. Kumulemesa kulia. Akutegeza ajja kwana abamuhirira ayiwa omuntu yerinda wenka amabala gawo amabala kyosaba Margaret kinu byokola buli mobile money mobile money bikuruba tabiti bityo emiliyoni basaro sente zinga kimanyire emiliyoni gumuna kanana gumkanana ati inyo mufuna mutamu mobile money tufunamu akoto sakola kintu kyotakufuna ndamukya abantu bankabasatu ndamukiza omusajja wange omubwati ndalamukia kakotaina peta kale tintakalamu uramaraho abwaki kumalao baito nkugambira borano nojja munyweza kurungi nyina ali nkusa kutwara okamuroga aya basajja tibataba okuroga basiri ibora tali serious ajja kukosa mukosa kuleke andeke nifunondi nyina kuli ali nkusa kutwara nyonterera hese omuteke mu chupa basajja tibalibo okuteka mu chupa bamosibiro iyo hano ni okutunda amata oliwe byokulya amabaraga ngugo nyokutamine muko kabandi dafini muko musajja uti mwaine mu mundo musajja oha dafini ono mba kwenda kukwana ono muntu wange wa hano musajja wetu muntu wo kumanyisa muntu wao kumanyisa muntu wawe muntu wawe niwe iba kana ati bogaba muntu wangu aba musajja wa baida fini muyaye atali muyaye nyomo boine muyaye kandi atali nyo tali muyaye inaga maiso dafini gasoma abayaya iyo amabaraga bampeta ntumwa Robert ntumwa olinzara ya nyondi ndinzara ya busoga uri musoga wama bazongambira obabandi bagamba enkoko kugimanya bagamba batamurusoga onyisira okwatinja bisobo kandi oli musoga ntakulire yanti ntakulire ati bazongambira obagamba ati nkagamba go mukazona ali pregnant kuba nimanyise kuba manyise mulimeke murunyoro akuba inenda osika chapati ni osika ni nyonkora baramukya abantu bankabasa mbandizeho wenyine naramuzaho saundi yamani nayongeranya yera mukyaho nkanyowe kandi kachupuli no mugonze wange wonyine amuka kandi kachupuli
bakumara kachupuli kanu kachupuli kanka kebe omezi kachupuli ono bamwita bati akwebaza wabaza anagambe gaira kwenda kubazaho taina byakubaza taina byakuma olinzira nakasoma wendiza alinka ola himbiro mwana mwenye mukendaka tuli muno kumuleta kibati nagana muri ba muno muno okolera stage kibati kule kibati amabaraga bino msha honest yari mukiga nyo munyankole ebintu biri kutambura bintu nibitambura bityo sente zibuzire sente zibuzira kashana nakamani sente biro bindi bagambe tanka sirimu buli rogamba agamba tazine owai kandi tukora tumaraga korra yetu tiyo porambora akokulia ni kazoka bakulia tikakabura obagamba omuntu omukazi ali pregnant babane bamanyisa omukazi ali pregnant no mukazi ali kuba inenda baga ali pregnant omukazi naba inenda omukazi naba inenda abantu banga basatu nina bose mama wanje kuruga charushesha nina mse na anti banje na basista banje bona charushesha nabantu ba charushesha bona oli wa charushesha kalo sibe kurungi ni wasibe kurungi amabaragawo Moses mpayo mtwaro gukiani gwangu ndi mugoba ono chali wange wa Moses photography okwano ende bisani oenda video oli wa kigorobya nuona abikora atakarangako osakunsasurayo ojakaro ka message ayi mutieni aodupa Moses odupa kwa murwanga tuli mugo back to school night nikyo kimu ego mwebale mire kigorobye gambe echulere nungi oizire kubambya hambya yake enkuhambya ngara abana asomero ngutwara ebyo taxi oizire kubagara isomero ku shopping requirements since batwara asomero kalira mukiya bamuhara wawoli bamutabata ko businje princess businje muramukiona abantu baramukiya muro bya primary school akusomera muro bya primary school obaire mulesere mbona akusemba Kumanyisa blessed na mama bayibona bamama inabayingi bayingi eza bagwaire batondera Kitara TV mabara Julius Muhendo mebale muno ali tukatandikire gentekanza kwenda kuba ningi maraka sumekanu kenyini mebale muno abayikare ni batondera munsize embaganiza abayikare ni batondera kuruga ombechweke byembaganiza leka mberekereze batunyikiza nkujukiza aba Kitara Media bano bakolera videography na photography ha mikoro yawe yona boko bayine mukoro no itaga bisane birungino itaga video nungi ikira aba Kitara Media basole kuba yonone bakikukolera nkwenda kuramukyo omnywani wange Davo Beats ogata mulisa mulisa ankanyowe is my brother wawasha records nkuramukizoho na halo kali kwani kwenda kujukiza tekanze yaitu ekyo ina kumanya ha Kitara TV genda kutandika this very Sunday tekanze jo program yo kubandiza kimo tekanze kubandiza kimo this very Sunday no muhereza munywani wange Dora K Princess Dora K ejja kuba netandika ekyo ina kumanya otagiferwa ha Kitara TV ekyo program ejja kwa ntukuletera stories zembaganza ezabantu babate babaire barabiremo abantu ebakurabamu nayo osolo okuba nobyegeraho munganikeze z'abantu bembaganiza leka okuyiga butayitana Kitara TV entekanze zindi Julius Muhendo muliso moyo wa mamoli wempaka moti mubai Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.